Semuanya double one. Diro ni Ayan. Nagrigaten biyaku ti agmay maysa kan kanayon laeng nga siiliwak ken ka alang aruden biyaku ti nakat baybay-an tanal Pasko ngayon kari hadikan lipatan maasika biyaku ket ipangagna uli lang tuy puso taging mura ni ayan init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen obyakku di nakadikawan na minsan pa'y biyakku anairide pa nagparang atagos taladawam kaniya ibukbuk mo nga rude ti diro ni ayat tananaming maminsan pa'y tinsamit ni ayat Rayan Ilocano! Hoy! Siyang ka man makisal-salid dadan. Hello, relatives and friends. Manakadagit ti taga-Hawaii eh. Wag, hanap kayo masyadong taga-Hawaii. Yes. Nagregatin, dongo. Oho. Naku, i-share yung garoday. maasika biyaku ket ipangagna uli lang tuy puso taging mura ni ayan init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyaku di kat nalikawan na minsan pa'y biyaku anairide pa nagparang adagos taladawam kaniya ibukbuk mo nga ruden ti diro ni ayat nananamig maminsan pa'y tisamit ni ayat ibukbuk mo nga ruden ti diro ni ayat nananamig maminsan pa'y tisamit ni ayat